ukuthi izwe ligcina liphathwa imigulukudu isatshwa khuluma kakhulu lokho kungcono sife siphile on a submissive of enemies and criminals. There's never been done something like that. Ukuthi sophela ukukhothamela izinja ngeke inhlonipho ifunakalayo la kwaZulu ayi ukukhothama into angasoze yenze ngaleyo nto leyo kanza ukuthi ke ngizonibambezela kakhulu ngiyazi ukuthi niphike ikhaftini ziyafuthwa abanye baphike ezikoleni bafuna ukuza umongameli wabo mina ngumongameli wamabhinqa olokotwe isilo samabandla wonke endlulamatic azolithini eKaBhekuzulu ke njengoba ngikhona ke nje ngila ku live ngikhona njengesikhundla sami njengomongameli wamabhinqa isilo singinikeza amalungelo okushaya amaphiko phezulu kwamabhinqa amabhinqa ke ingxenye yebutho elixubile elixube intombi kuba insizwa ngoba bonke labo bantu bangamabhinqa emkhakheni owodwa futhi bangabantu abathanda nabalandela umculo kaMaskandi ngithi ke nganza kwethu ngokungahlonizi lelo butho ke ngilokuthiwe njengeqhudu kuyibeka kodwa ngilokuthiwe isilo sathi umfana wami wenza umsebenzi omuhle kakhulu asikwazi kuyibukela phansi umsebenzi omuhle owenzayo kangaka ube uyingxenye yezingane zami engithumayo ngithi sondela ke eduze nebutho lakho wena ungumongameli wamabhinqa ngokusemthethweni nendlunkulu uyawubona umsebenzi wakho shana ihlombe shana nezalukazi lezi nenkwatshe esendlini lapha ekhaya shaya ihlombe nazo zingibongise yebo hey ngithi ke nganza kwethu ngihlala nje emxholweni katsheni mfowethu ngakutshela emehlweni kusukela kudala ukuthi mina anginalo iqhawe kodwa ayi chawe noyiqhawe lami ngoba usinoko nje sanganakile uNkulunkulu wami umuntu kodwa unetalente kodwa isinoko sanganakile nje uyabona akunakile kuhlala kuyisontela umlomo nje yabona nganje kwethu ukatsheni lo samara nganje kwethu ukatsheni lo ngizobe ngelapha erokuvile emnambini ahlala khona ngo7 ngiyabonga into esikiphoqelekile ngikhuluma kodwa ke mfowethu mawuthi ke wawushaya amahit unyaka nonyaka uqinisile umlando wakho ishumi leminyaka ushaya amahit unyaka nonyaka khonzile ke nokubalisa nje njalo nje niyafana nje noBhekuzulu libhimbi la ngapha enkundleni eBhekville wani lobhuti lo waseBhekville usendwa isihleke loketayo Bhekuzulu lokubani lo Bhekuzulu lo hayi lo Bhekuzulu siyabonga uyacula yena kodwa akwazi ukugida Bhekuzulu uyatufuza nje uyakhuluma kulento yokurapper uyarapper ilala kuthiwa kuyathethwa khona kuyaba lento yabo yokuthetha ngemicrophone belethwe bese beyanqanga umhleke leyo nto yabo abalisa ke bayabalisa kakhulu ukuthi bakhula kanzima yonke le nto leyo nawo iBhekuzulu sekubongisa ngalibhama emnandi enhle yokusuma isithalente laseNingizimu Afrika nokwazi ukuthi nihlangane nabafowethu abahlukahlukene njengoba ngene ngengoma yenu nje ethi sayona sasinento enhle sayona ngiyakubongisa mfowethu ngalibhama yakho eChopolitan ngithi ngikatsheni mfowethu ukuthi uNkulunkulu nedala zobaba omkhulu bethu sonke nesupport onikezwe yona amabhinqa engwaholayo ugcine uhlabana ngequantum awumushayile ehlombe mntaka baba ngithi sengathi ungaqhubeka uyiphatha kahle njalo usonto umlomo nje ngenkankane nje unganaki uqhubeke namahit uyabona nani ke bacula umsalo kumabuse ngoba nani nawe awimbuzana ziyakuthanda ukukhanya unibhuze eduze kwakhe nonke ke manje ke sabathe nangubani featuring Katsheni nangubani featuring Katsheni nangubani featuring Katsheni ake nimphumuze umuntu uNkulunkulu ngoba lento ayihambi ibanga elide lento yokucula ngiyacela kambe ukuthi kubeni iphumuze ingane yabantu naye ikwazi ukuhlanganisa umqondo uyubuyise kahle isiona futhi manje siyingozi kakhulu baye phaso phakathi ila yabe yakubala obalo Madala Maskandi festival lapha umculi ibuyisile ihona manje thiwa kuba bayisha umthethereke le phona
Siyabonga kakhulu egatsheni akwenza sorry akithi ubalo beyizame nge-outfit ngoba phela inake le yanto ayinaka ngoba ikhoyishana ngicobezela ingasajulukile kanje shepe itsheliwe kwathiwa kuhle lokhu yathi oh ngithatha ayikwazi nje ukuphikisa siyabonga egatsheni siyabonga lapho kulamo iquantum nendondo ke la kuthiwa wahlula khona uwater lento bazana lena ethi ke ethi water make it worse my ass wet yonke into njengale so nalapho ke you have been recognized Gatsheni, that's all I can say. Ngibinde ngibonge lesizwa seyincane kakhulu lena ambassador yakwa Suzu besinaye lapha eGoli nemoto njalo ebengishayela ngicela ukuqondisa lokho cha ngangibone kwilanga lilodwa nje ngale moto uNkulunkulu abanginamoto mina msandi ngibuja nginamoto engangibone kwilanga lilodwa leya T9 HSC but ubudlelwano bethu neJC buhle kakhulu futhi siyafisa ukuthi ngelelela ngasiphinde sisebenzisane buhle ngoba phela abukaze ngibone mina kwaqhamuka inja nje le yanikeza imoto inkosi yase Eastern Cape inkosi yase Eastern Cape uDalinjebo yathatha imoto ithe mayiqeda ukuthatha imoto yahamba yayohleka ithe mayiqeda ukuhleka yabuya yathi sihamba nokhongolose kunjalo ke male mukusukula iqembele kenamadlozi anamadlozi phela iqembu ukale le ikhehle umkhulu lo seyithi ukudribule kanjani ungangcobo lethala le moto kuwe mina ngiyidrivele nje shembe mina uyangiphuca uyozubuya uzoxolisa la kimalema Julius Silo Malema wehlala amabhado onke nixabene lapho nizwani ubani premier candidate la kwaZulu-Natal because you wanted to be me and it's not myself ngithulele tu akaza kwenzeke emvelo kwalokho lesidudla lesilele umahlulo kushida balolo walapha lo kuthiwa umongezi thwala leyanja leyana into engenamsebenzi walutho wathatha ilist wayise parliament kwi-province wayise ku-IC naku-national awubafaka ngolinde sibiya balobe dabukisa lapha naNkulunkulu wami ubagcina kuphela mangcwatshwa emvelo kwalokho uphinde babone indawo uNkulunkulu wami isono nomagasela yabona wathatha umlungu lona lo wathi laba la ucela imali emgwaqweni lokuthiwa lo uKhanya House leli khehlelele ongathi laba belungu laba sebadivorce ka10 laba bahlala ezitradini wakuthatha lokho wakugona awuzazi ukuthi ubukwenzani you are an all in one all what I've said it will happen to you it is happening now. Because you are a dictator, you want everything to be about yourself. You are trying to manipulate Ushivambo and to manage the situation, political situations. Utu wena, utata wena, ukhongolose ngapha, utufuna indoma ngabe yini engasiza izwe ukuthi kuphuma ukhongolose kwipower iyokwenzeka. Kuyiqi abantu bakulalela. Ma bese bekulalela abantu usubona ukuthi yonke lento ifisayo izokwenzeka mbombo enja. Usuka lapho wena uzothi wena amavoti uzowaphindisela back ukhongolose uma bezokwenza uShivambo abombinisa of finance ukuze uBrian Shivambo no Shivambo nalompana lo Shivambo deputy president bese kuzoba uwe bese nyontsha kahleke manje ke seningo minister of finance senisokwinini ofa amabhathini ngeke takiwe ya tank fucking stupid Malema. You will never lead this country. I've cursed you long time ago because of your attitude and you think you are smart. You have started this from the ANC Youth League. You hated us as a Zulu people. But when you go out there, you say the province of KwaZulu-Natal is a deciding province. And while you hate all of us, even the people who were with you in ANC Youth League can witness that you hated Zulu people long time ago. How can you hate Giant? How can you hate superior? How can you hate power? How can you hate victorious? We are the victorious people. We are never defeated. We don't fear anything. Without being tribalist, I'm telling you straight away. Are we again? What put? Are we again?
wagcina ugodo uJoja ube ijonga uJoja uyaJoja cha uyakini cha wawagcina nonisiko yini cha ucatha mafinyelela kwaZulu wena futhi ubuye uzoguqala kimi xolise ngododo owenzayo phinde futhi ukhiphe inkomo uzogeza lamafinyela owachichela ngawo isifunda sakho siNatal akho ngisho yedwa umuntu owuzentala oyovotela wena emgodoyi never ngiyakubonga kakhulu udala nje lento yezile ukuthi mina ngijabulele ngokulahla umalema indaba yokuthi uphindele kwakhongolo sa ngendaba hayi nendaba ye hot water le disease hot water disease oyenzile but ngoba nje you have left devils I'm happy how ushaya umoya shebe ushaya umoya angiphuca imoto how ngayingikhohlwe ni ay nawe makahamba kahle bafethu muvungula ngisho ngadle inyama hey ngithi mina umuntu nje waseNatal nowase South Africa who knows the history of this country and who knows the truth about the black skin must never vote AFF lento isho Malema ipowerful ngendlela esimanga ibaleke ngendlela esimanga yokuthi one day fanele sivule ingcele sibe into eyodwa eAfrica but not now we have our own problems we will never allow that stupid endorsement and forcefully to our lives as a result of ukuthi wena ujahe uyalekini uthi uthola ifreedom yokuya kini lapha eZimbabwe ngeke ke la usifunze ngalo ndlela khohlwa mfana wami khohlwa nje mfana wami khohlwa nje khohlwa uDote Malema go down nobody must vote Malema in KwaZulu-Natal Malema must go down and then you must feel ashamed when you see the ballot and the red devils you must never vote a devil called Malema I'm telling you right now he is a political devil he's not a political god and thank you that our ancestors are keep on proving us right stupid njalo ukulahla umsamo ehle emkhulu hamchaza chaza sinemsamo thina kunjani manje ukanye mina yaphila khona ngihamba ngeyitimela wena you are stressful awusayingishela wini dot yawenyanya man hayi yawenyanya man hayi nokwasha mfowethu you are a very powerful good ambassador and yazi ukuthi mase yabantu kuyafana kanye when to give the credit when it's due mfowethu AK mfowethu Nzuzo you always coordinate us all of us this coordinate nihlanganise kwinguni off road awusihlalo hey ubachela we province ukuthi ayi simese ngabo nokwasha ayekhandlela utobeka hawu well done nguni off road nokwasha mfowethu I think if inkampani yakwaSuzu is truthful enough should name the car on behalf of Nokwacha lokho kuyosiza ngendlela esimanga ekuthenini sibe proud because whenever you go on a road and see Isuzu you can't pass a Isuzu Paki without saying Nokwacha. So what we want as black people, development is transformed. Growth is transformed. Exactly as I did to Chelsea. Chelsea is a very powerful car, I can tell you. And the scars is meaning kana. Inkinga yile mgodo ele ngikhuluma ngayo. Yebo, ziyakhala manje. Ngithike njengamanje futhi kunama political developments abalekile ekufanele engage ngawo in the country. Kulesimangaliso ke esenzeka siyihlazo kakhulu. Engeke ngikwazi ukuthi ngizizibe. Ngathula ngoba izandla zeziningi ayinani yakhuluma bayingeke ingalungiseka kanjani letho ukuphawula wonke umuntu Paulo kuze uhohoza obhaka yonke noma ngabe yini yenzekile nje hey ukhala zonke ingulube egoqweni ziyakhala
yini leyo nto leyo hawu nawo bonke osopolitiki laba manuka umlomo laba agcwele izinto ezinuka umlomo ehamba ikhankasa lapha ezogcina kuphela mhlazana kuthiwa kufuneka amavoti engephinde uzizwe ikhuluma lemgodoyilele izipolitiki phawula ngokulandelana angeke mina ngifaka isandla sami kuleyo nto ngathola nganibuka because anazi lutho anazi fuck all liphawula ngento ethinta thina ngesizwe sethu njengamabhinca njengozulu Duma yebo qoqoqoqo buya nje sijana ukuphendula kwisiso zingawe manje alakalibolo ngajezile alakalibolo ngajezile kwaZulu mfowethu wavotelwa ukuba ube usihlalo kaKhongolose KwaZulu-Natal waphinde futhi wabo MEC Economic Development and Tourism KwaZulu-Natal and ziningi izinto ezihle sizibonayo zenza ezinye zazo umsangano yabo kodwa ke you're still young, we are giving you an opportunity because there's a lot of development in this province through your organization and your leading government, but we can't deny that. But the truthful of the matter, all of you in that cluster, top 5, and all the cabinet of KwaZulu-Natal, and the members of the African National Congress that are occupying a head position in this country, especially in KwaZulu-Natal, you all need an education. Fanele nifundiswe ukuthi uZulu yini, isihlalo sobukhosi yini, ubukhosi buyini, irregardless your power and what you know politically. Kusho mina ke manje President Amabhinqa olokuthiwe ingonyama uMrs Lucas ulithini. Njengamanje ngithi mfowethu ngusola ngongangabazisi ukuthi uzodalula umkhokho ombi ogcina usufika la engibheka khona la emanyaleni la kuphi lapho sosade lapha la kodwa ubhaxa belokho ngebhodlela ijabule kanjani bani imada qhawe buwila bu ibhodlela thola khali sifubene kuwo awusulbe beqakaleni ngokopho wazo hayi kunjani ukufutha so Eso sabana. Ya lo puta vale. Iyangishayile. Abu. Baba ngithi la kujala. Bala lokho kuye kukolana. Lokho ongaze lokumnyama noma kuyakhanya lokuphande ndawo lokuthi. Because kuyisikhukukazi lesiyana manini. Wabala bagqwisa lezi khukhukazi lezi ukuthi sibe nje bese beyinqoma kuma designer bese zishwele emphakathini ubala bala washukula qha ayakho lezi khukhukazi hey ungoma nje bafethu hayi ubashuthu nabafethu hayi yakho abosisi hayi hoy hayi kuhle Duma mfowethu nazo udaba singaba ke manje yebo ya baba wawenzani lapha kwaCeza awuthwenzani you are the program director number 1. The program director is directing the program to the right direction, which is right. When you know ukuthi makuzoba khona umongameli endaweni noma ikuphi akungifundise nani nje wazotha ayikhulume nani kuna khona bafana kuyajuluka lokwanhla kakho kwami uyashisa noma uyagula uyashisa okay ngithi mina lo wafowethu kufanele niyazi lento ngoba niku industry yabona makuthiwa kuzoba khona umongameli endaweni leyo ndawo leyo ngisho kuthiwa uzokhankasa noma kuthiwa uzokwenza nje umongameli who's constitutionally who have a constitutional obligation and to hold and a highest office in the land. Noma kuthiwa uzokhankasa noma ukuphi lendawo leyo ndawo leyo iregardwa as a national key point. What is a national key point? Is an area that need to be protected and need to be serviced and need
to be sure ukuthi akukho phutha elenzeka lapho kwamanye amazwe ukuze kusondele ngisho imikhumbi yezempi namasosha namabhanoyi uma ngabe umongameli ezoba kuleyo area uhambe phambili intelligence umkhumbi wezempi nezinhloli zibe khona lapho ngoba uma kwatholakala ikhanda likamongameli walelozwe lelozwe lifile okubona ukuthi ngishizwe lipho kanjani emhlabeni jikelele alikho izwe lengenayo iarmy the poorest of them all of them they got army yangithi ngithini yingakho ke namanje ngisho umuzo hlupheka kangakanani uyalifica iBhayibheli malibuthi imali iBhayibheli leli linganele ishebo esingadla futhi iprice yalo kodwa uyalifica iBhayibheli yingakho ke ngithi mina ke ubalekile ukuthi umuzi nomuzi nje upresident ngobhinqa ube nomkhonto noyihawu nomqhele okuzohlala nje emsamo ngasala nje phela sekubaphandle yabona njengoba namaKristu umuzi nomuzi wamaKristu kuthiwa abalala phandle izivala banazo but ikhona iBhayibheli uyangizozwa so ke manje uma kukhuluma umongameli endaweni that is a national key point in national key point it means noma ngabe yini enzakala wabona imove yenziwa uduma lapha ukuthi ngalesikhathi qala kusuka isixakaxaka lapha yangiyabona that is a national event occupied at the national office ye presidency and the government of course Natal ukhona upremier ukhona ulokujaleni uprogram director ulokujana uduma so it means akumele na enzakalayo ngoba into yokuqala ibodyguard kamongameli yokuqala yamuva towards kumongameli the first move eyenzeka ngoba lapha babezomthwala njengengane bemboze bemthwale njengengane ngeke umbone ushiyele nokugibela iphi imoto lokuzakaleni evacuate yes so into kanjalo so into eyenzakalayo ke lapha na ke you imagine umuntu oyilunga leParliament lesifundazwe kwaZulu-Natal ofungile ophinda bongqongqoshe weza tourism abo program director who knows better because you know why they choose a person or under oath ukuthi abo program director especially kuma events asuke emakhulu njengalawana bengakhethi nje ontshata bedlala shata yabo I sit down take a seat manje kube abantu abanje ngoba kusuke kungathathwa ama risk wes kukhona ikhanda lesilo kukhona ikhanda lesifundazwe isilo sababadla wonke umlomo ongathethi imanga nondunankulu wakwaZulu owunombolo 2 after isilo okusho ukuthi masibala lapha masikhuluma iqiniso umuntu oqala wayekhona lapha ngoba kuKwaZulu la isilo samabandla wonke uyangithini ngokwe cultural isilo samabandla wonke number 1 number 2 undunankulu wakwaZulu ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi oyimeya seZululand owesithathu bese kuzoba umongameli yangithini umongameli ungena kube wesithathu ebengoqala you know why because I'm declaring this in a cultural perspective point of view ingakho ngithi mina oduma badinga education amanyala lawenziwa uduma ukuthi asuse isixakaxaka in a national key point uma kusuka kudubulana abantu lapha kuzokwenzakalayo yini ezokwenzeka ngiyabuza and then fault izoba ayizwa kubani lo muntu wayekhala hlalo isikhathini ekhatha ngethu isihlangene hey mina ngathi ngcono khona besho kanjalo ngcono ngoba kuba kwaba ivasa vese kwaba yilaba abanye abathi babuleke iduku bebola yilaba hawu kuziphi zona izizo zakina qunqu hey isukele emkhaya umnyawo ozoba ngqongqoza hey isukile yabo bekusuka impi engenasidingo yayizwa lo and then inimpi engayenzi sense ngenxa yokuthi undunankulu kaZulu ngalesikhathi ezokothula isilo samabandla wonke kwakufanele ayekwa nikeza ithuba lakhe azibhixe ngodaka maye wrong aqede athi base ibhixe ngodaka
bese uprogram director une opportunity yoku engage aphinde lokho engena ethula abanye abantu noma responda to a next speaker or to a previous speaker yabo. So manje makwenzeka kanjalo kubalekile ukuthi uprogram director wayizoba nayo opportunity uduma yokuthi aclarify ukuthi cha bakwethu impela ngimzwile uNdunankulu kodwa lokhu nalokhu bengasangeni amdedele abe wrong 100% uNdunankulu ngoba na uNdunankulu akanalunga lokufaka ipolitiki entweni zasendonkulu especially musha uNdunankulu ukuthi kwaZulu njobe emusha nje kubalekile ukuthi azihlonipha akhombise kusemanje yokuthi samukeleke sonke irregardless of our political opinion and political diversity. That is very important for isihlalo sasendonkulu, for isilo samabandla onke, for isizwe sikaZulu ngoba indunankulu wakithi kwaZulu ubaba wethu sonke. Manje ke ubaba wethu sonke kanjani mayiqala vula umlomo wakhe ngagxeka abantu abangekho ngisho babikho lapha abayidansela le eThekwini abathi omtolo. So manje into kanjalo ebalekile ukuthi ngicacise le nto leyo ukuthi mfowethu Duma waba nephutha elikhulu kakhulu lapha mntaka baba mina ngiyongijabulisa ukuthi for cultural education njengabaholi ningaqhathisizwe nikhule ekuthenini nikwazi ukuthi nazi ukuthi isihlalo siyini ukuthi ubukhosi bakithi buncikene nohulumeni wakwaZulu nohulumeni kaZolonke lokho akunika igunya lokuthi nedelela isihlalo ngoba thina sikathi sayida manje ukuthi cha sesibongile kololo usizo olukhona kuhulumeni siyalibonga sicela ukuyimela njengomZulu ngeke kusihlule lokho akekho umuntu ongumZulu emhlabeni okejikelele ongahlulwa ukuthi siphilise ngonyama yethu siseke ubuzulu bethu ngiyacela nganza kwethu ngayo yonke indlela yokuthi mfowethu zihlise hlukanisani ipolitiki nihlukanise uhulumeni nihlukanise ubukhosi lokho kuyosilekelela sisibe sonke sibe sisonke kwakufanele mfowethu ulungise lesimo silungise ngawo yonke indlela yokuthi uNdunankulu umhloniphe ngoba ulokuthi isilo ningahloniphi sinyenyela nqamba manga nithi niyahlonipha isilo kodwa la sikhombe khona nithi cha shuthi kwamina nje njengoba ngikhonjwe isilo nje ningithatha kancane kolaba uthatha kancane ngizobakila lumhlolo kolaba ngithatha kancane ngaphekwa lokho ke mfowethu Mthombeni mfowethu senifisela ukuhle nje ningabaholi nonke ngohlokahlokana kwenu mina ke ngibhekene ngqo nesihlalo enginikezwe sona sasendonkulu sokunigada ukuthi hey sakanga ngiphinde futhi ngikhuphule isizwe sami samaphinca kodwa ngikwazi ukungasolela kulo ngikhona ngathula nje ngoba izandla zazo ziningi kakhulu kurongo lokho mfowethu uxolise lokho futhi utshene nobaba uMtolo ukuthi lento ningayithathe ngokwepolitiki ngamabomu nje ngeke nife bafowethu akho mavote nawaluza ngalokho makufanele nizehlise iborder gate engene esilweni ngokwe protocol uNdunankulu kaZulu mhlonipheni uNdunankulu niyathanda nithandi noma nezinxemu noma elumela simudle gqumzele njalo ukhonjwe isilo njoba nami khona abangithatha kancane abangangifuni kodwa fanele bengibekezelele ngikhonjwe isilo yebo khonjiwe bonga nje imanga umlomo nanivotelo nakhankaswanga la yebo ibalekile leyo ukuthi sisazisane abantu abafana bakithi ngiyangicela nganza kwethu that is non-political that is a protocol of a Zulu kingdom yena kuphela into esisele nayo emhlabeni jikelele wakwayithi eningizimu Afrika ubukhosi nenhlonipho yakwaZulu kwasafelwa yileyo nto izwe lifile akalisaphinde futhi lisurvive. I'm telling you right now kuronga kakhulu lokho ngiyacela ke futhi okwesibili neziqiniseko sokuthi ningazami indaba wami niputsha kunani monithola ngihawulana no baba uthula sizwe Buthelezi
Niqhawulana nixolelana kube kuhle leyo nto leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi nina ningabaholi abafisela okuhle emphakathini. Ungishuzu wenzeleke iphutha uliboni uyaqhubeka uyincoma uthi hayi uhulumeni unamandla waphamba impela lapha mfowethu hayi ukhohla mfowethu hayi ngingalisike lijikayo mina waphambuka nje mfowethu ulungiseke ngiyacela mfowethu ulungise ngiyacela mfowethu kulungiseni ningadelay futhi kulungiseni lokhu ke nikudeleyile udala umkhokha omubi lo mkhokha osuhambe ngoba ningobaba bezwe ningabaholi ingane zibukela kini lo mkhokha osuwudalile uthinike ngawo osuhambe wazofika emabhida kusuka umfazi oganile umlobokazi oganile ezowuthuka uzulu wonke ezowuthuka isilo ezowuthuka amabhinqa ethuka abantu bethenga amathikithi ethuka abantu bama VIP bethenga amathikithi bethi bazojabulela amabhinqa isizwe sami lapha insasanana yesizwe sami ebesigcwele laphana isilo ethenga ngiseluse sijabula unqontswa lapha emfuka ndlovu ehlabana ngekhwantamo konke lokho umkhokha odalwe uwe Duma nabo zimdola bathu yirole model yabo manje ngicabanga lapha emabhida nje baqhumisa ibhamu nje laphana uma ngabe laphana bekulimazana abantu bekuyothiwani yini into ebezugcina yenzekile lapha kulimazana abantu endaweni la kuhlangana khona abantu kunama section nama levels yingakho amaphoyisa same time kwenzekala lesasigameko asondele eduze ngoba uMthandeni is a big artist kaMaskandi une hit song and uvunule umela uZulu use stage wenza inhlonipho yonke uMthandeni well done uza kahle mfana wami uzwa kahle mfana wami wafunda kahle lapha kulezi impama lezi ungeloviya kuqhumisa ngazo lapha nesibhakela wawadaka yabo ungeloviya lapha na wakhulise kahle ungeloviya ngesibhaka wakufunda ke lokho namhlanje ke uyindoda ke kuyabonakala ngathi ke uthatha isiphumo esihle kodwa hayi lesekuthi uJesu usidisa hayi ngidlale ngazi somewhere hayi oye ubani yena maphola bakhe wefumale uJesu usidisi ubani yena ayike phela lutho uMabiyela bufihlelani Mabiyela ukuthi lo mcimbi ngowakho uzokuveza usukuveza kabi usukuveza usuthetha yipi boss noma employee engaphindi ivume ukusebenza ngaphansi kwesandla sakho uma ukwazi ukwenza lento ezile ukhaca ingane zabantu kabuhlungu manje yana phathatha umbhobho ikhaca ingane zabantu o stage manager obani ba ufusekisa kwasani and umuntu esifazana ufuna kube ehlonipha sonke siyahlonipha wenza umsebenzi omhlanje lesimanga yabona kuma event nje amaskandi alelizinga nokwazi ukuthi aqoqa abantu uzimtholi kunenhlanhla zimtholi uyazi ngiyakwazi akhule nawe uyazi ngiyakwazi wese yiNazaretha zimtholi kolo beNazaretha ivumi lento yezile isiko lesintu ayivumi lento yenzile umlobokazi umfazi oganileyo ufuna uyihloniphe ulimi lokho uqoqa ugawula ulinde kuyalindwa amhlanhlathe womuntu esifazane umuntu esifazane isigqogqo sakhe siseduze kakhulu kumele ehloniphe ufundisana intsha ezayo ufundisana abantu abayikusasa emsebenzini umuhle kangaka osuwenzile izinga lakhona wangimema nami awuendosa ehotela la kanokusho lapha emhlanga ungibizile saxhumana nawe wangimema bekufanele ngifike ngafika nami kuba khona inkinga esoyixoxa nawe ngasese egcine zingenza ukuthi ngingakwazi ukuphumelela ungena yabona uyazi ukuthi nginkomo ethethile sengiphumileke lapho inamehla emhlane phela lento nokuchaza uze kweqe zimtholi isidingo singeka sikho
uyabona abantu lapha khona nomfanele noWinnie ukuba umlandeli ovelele nalo wasemzimkhulu ube unombolo 2 nalona bese kuba yilo inkankane ukusonta umbombo leli eLwini Quantum. Le yanto is historic. You have done a marvelous job. Futhi le yanto lengizoyilwela ukuthi iphinde ibuye ngoba amabhinqa asethuwe kakhulu ekuthiwa amaqaba izithe eziningi zosklikliki asifuni lento yokuthi thina semabhinqa sikwazi ukumela imvula simela amakhaza support ngokwethu manje singayibulali ke leyo nto nawo umuntu lahlukana nokuchaza ukuze kweqe hlukana nokuchaza ukuze kweqe xolisa nje ke lento iphume kulento mthandeni mfowethu nguzwile ukukhuluma lapha emsakazweni nguthola ku TikTok angilalele ya Dodo umsakazo mina nguthola la TikTok uchaza khona lapha na kubefundisi lapha ekseni asidudla lekuthiwa uMrose manje emveni kwalokho awume manje stop sit down ungavumi ukuthi uyinsizwa yakwenu ukwazi ukuhlonipha umuntu osifazana estage omhlonipha nasemoyeni ehamba intazana eyakwezinye iteshi uthola inoni bese enza yonke into ngendlela ekwenzeka ngayo yokuthi ulokho nawe ukuchazile cha kayi sesibongile mfowethu impe engenamsoco le futhi ayinasidingo uzimdola it got a lot of things that he have done well nalo mcimbi nalo yababa lwana ngonkona bengazi usekhona mina lo yaba kuthiwa undiyani simthola siyabonga usibuyisela leyakhehla lisebenzela ngelekudala itrade khona ngeke khona linye ngilibona lengayo usuka noma yini lapha neleplate wabuyisa wonke lawo makhehla lawo wasupporta abantu wabakhokhela kahle akunamsindo ukukhokhelana neQuantum bakithi lakhona lapha no Snothi ngibona sejuluka phakathi Snothi ubothi ufunane eQuantum lengane weSnothi ngoMahlovu hawu usuthi uhamba uthi ke ugatsheni kahlehlelo na owakini pak isisu hawu sewani hayi cha ugatsheni impela yabona ngoba yimina ngifike kade gatsheni kodwa ngizokhola khona ya hayi kodwa de ibaleka negama lakhe hayi baba ngizokuthola into yami kehle yoke itragedy ithi hayi kachela mina futhi akunankinga mfethu hayi usukayibiza manje angisela usuwasha hey ndodana awusedankinga manje singani mama wena hayi ndodana mayimele hayi mina njalo hlala nje semina yali meyaze ide noma yahlala nje semina nje lapha uqoqa amabhece wafaka eklipini yekanika nomsindo sit down sengikhulumile ngomungameli wamabhinqa ngizobriefa uhlaka lwaSondlunkulu ngokuphelela kwalo ngoba uhlaka lwaSondlunkulu lumi kanje isilo samabandla wonke unjumnuko lukaZulu ubuthelezi owaziwa njengeMeya Zululand uthula sizwe owesibili loyo bese kuzoba ubaba inkosi yakwaChiliza esimadungeni owesithathu loyo bese kuzoba umdidiyeli wamabutho umntwana uVanani okwamina owesine loyo bese kuzoba ubaba Mhlongo uShomane owesihlanu loyo nangu ngizwe lapha top 6 ay shembe top 6 yakwaZulu yimi la engibamba ibreak umntwana ke nami ngiyafunda ngingane ngikhaseleziko bazongikhulisa obaba ngakho ngicela ningilalele ngoba mina ngiphethe amavelete lapha inkomo sihlanzela emabhiqini ngiyahlupha niyale ngizocela ke ukuthi ningilalele kuze nami nginibeke kahle esilweni nganiqinisile nginibeke kahle ntayi bayethe bayezwa okunye ke ekugcina nci ebengicela ukunikeza isaluleko ngisibhekise uNdunankulu kaZulu bengicela ukuthi uNdunankulu kaZulu kulokhu kwepolitiki
politiki ukuthi ulimi lwakhe lungagcwali ipolitiki nje uba isuka amadaka nje ikakhulukazi usensitive sibheke izwe lakwaZulu liyakhula sibheke okhethweni ulimi lwakhe lungagcwali ipolitiki mayephethe into yasesidlombo phinde futhi enze isiqiniseko sokuthi my eseduze nengonyama angasigqoki inhlobo iskipa esithinta ipolitiki ngoba lapho uye omema ukuthunazwa kwesithunzi sakhe nesihlalo akusona uma yenze njalo iskipa sepolitiki noma ngabe usifihle ngebhantshi siyasibona ungakwenzi lokho ngiyacela uNkulunkulu kaZulu kuyolekelela kakhulu lokho ekuthenini kuzo zonke izinto esibhekene nazo zibonakala ukuthi ubaba ovula izandla omukela wonke umuntu bese ngicela ukuthi mfowethu Duma Ntolo mawukwazi ukufanele ngiyacela thina isilungise lesimo nigwinye ipolitiki nepain eninayo ngicela bafowethu ngiyacela nje ngendlela zonke Xamalala MK eyalo madoda Mkhaya siyibona umsebenzi yakho ungena ku-IEC ungena yonke indawo nasenkantolo ushuthi into wayidalelwe sikufisela okuhle futhi Nxamalala kuzo zonke izimo obhekene nazo nawe Nxamalala siyacela ukuthi ubaxwayise abalandeli bakho bangawudungi umhlaba ngenxa yokufuna ukuthi zonke izinto zenzeke ngenkani siyacela le free and fair yenzeke ngeqiniso futhi ngifuna ukuqinisekisa ukuthi emicimbini ekhona nje ethinta amaqembu ezepolitiki ngizohambela imicimbi kuphela ethinta uhulumeni thina amaqembu ezepolitiki ngilibeke lapho zwakela nje ukhohlwa nje imanga ngilibeke lapho khohlwa nje niyaphapha nina bosopolitiki niyaphapha nje ade ingane idla usweet sikuhlwile yaxuma phetha ama-ships ngapha nangapha kanti iyangena esikoleni sakho angizi lapho mina ngoba you must know it right now I'm not coming umfowethu impela siyaxoxa nawe siyancokola umfowethu untanga yethu samngani wami kodwa cha angelibeke lapha mfowethu sengishilo